oleh karena itu ajak lalu kinengka madorakai to duai pajajatta maganahan rasa-rasanna indo ambota mapamula kina tampu na piara-piara ki utubai juta na pakurusu mahangaki roja si uninna indota na dedu lempalai mau ni si pupu wekapitu malolisa menre Mekah detopa na si wala na pakuha jasana lauri di yamana pedi pakasi tomatoa punai wija-wija mapali-bali anak paha tojo paha atinna ripangajari teneng kalinga tenepegau nepegau temalaku laku si tanranna anak-anak cilaka tanranna anak madoraka anak tomaturu rito doai pajajanna tai semoga ha tomadorakari to doai pajajanna maka di toriolota nigi to madoraka rito doai pajajanna maka tenik temakar maka tening ina marunrung maka leja ina maruntung mapoka pinrep pince pute narepa itello mapetu sampeang mapolo sangilai tecoko temacoli tenacengi papengaja temitai perempajang rito duai dua lino lebih pa acilakan dari Sri Mundrinda pungala ta'ala al jannatu tatanu akadami lumahat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun wa bihamdihi Allah haqqa hamdihi wa nashkuruhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim wa sadaqal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada seluruh hadirin wal hadirat sidang jamaah Idul Adha yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Allah Maha Besar, tiada Tuhan selain Allah, dan hanya Allah yang berhak menerima segala puji dan sanjungan menjadi milik Allah. Dan Maha Suci Allah di waktu pagi dan petang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rilalanna ya asoy, engkan irito aso marajata idi umma selenge, nasaba engkan tampu sege egana hikmah, lebih paimang derlenna ya asoy. Engker ya perlu ampak kesiu yang haji,
Ya tona asoy engkamaning umma selenge paddupai tanra asedi sedinna pada pasedi ada pasedi ati pakarajai pung Allah Ta'ala de gagawot din ronroi pakonsiri lenai ati pahangi ati marunurunu mata makita wai mata marunurunu napakua arajanna nania kuasanganna pung Allah Ta'ala. Pada talinga mana kipai mapakabarui tepeta pada melo tobakang isinin na dosa-dosa bay cuta yarga maloppo samanay hayasoy bosi pamase lempe adampun namali manang sinin na dosa-dosay yatona soy papakedonay ati materee papalemaknay ati matedee papburanay aji matojoy tong kepada masjid dituntu riona nan nania pamasisimatana fung Allah Ta'ala. Hadirin wal hadirat yang berbahagia. Relena ya soe masebu umma seleng orwane nania makunrai pada mendepungan di padang Arafah pada pasuku roko pacapurna agama selengenge malalaingang apulenganna marupa-rupa bansana enrenge bahasana dek gaga aselenganna rilona pung Allah Ta'ala de gaga bedana rona pengalala sangadinna yang naritu tepe pada saat itu mereka berzikir dengan bahasa yang sama berpakaian dengan pakaian ihram yang sama pada saat itu tidak ada perbedaan antara presiden dengan pesinden menteri dengan tukang patri gubernur dengan tukang cukur bupati dengan tukang pedati camat dengan penjual tomat lurah dengan penjual buah kepala kampung dengan penjual kangkung, kepala desa dengan tarik beca, pembesar dengan orang yang kesasar, sarjana dengan orang biasa. Semua gelar kebanggaan yang sering digunakan merendahkan orang saat itu ditinggalkan. Segala pakaian kekayaan, keturunan, pangkat yang sering ditimpakan untuk melukai orang yang kecil, semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka bergemuruh sambil memanggil labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika la labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil ham. Semua permohonan pada saat itu dikabulkan. Semua permintaan ketika itu diperkenankan, yaitu permohonan yang disertai dengan usaha. Semua permintaan dibarengi dengan usaha menegakkan kebajikan. Upah paha. Nania alabap paha na pun naik to pasilenengi pakai seong haji. Riga ungkana pung Allah Ta'ala nakatai. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-hajjul mabrur laisa jazaun illal jannah. Na iya haji ritarimai dek gaga pamaletna sangadinna surga pamasena pung Allah Ta'ala. Hati siapakah yang tertarik? Perasaan siapakah yang tak suka? Manusia siapakah yang tak bercita-cita untuk mencapai keistimewaan tersebut? Belo-belo tepa zaman nia temma petu manawa-nawa, temma gangka maminasa ri Mekkah, matinja ri Madinah, sapui Baitullah, baui Hajartul Aswad. Insyaallah nan lomo-lomo yang ngipung Allah Ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil ham. Hadirin sidang jamaah Idul Adha yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya satoi peristiwa maraja na tampu yesoy yang itu peristiwa yang pernah dialami Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana besar pengorbanannya dan betapa berat ujian yang pernah dialaminya. Ibrahim merupakan simbol manusia yang beriman, yang telah menang di semua front perjuangan. Seberat apapun perjuangan itu telah dilalainya dengan baik. Ibarat mahasiswa, beliau telah lulus dengan predikat cum laude. Nah sabab makkome meniroh narekomelo ipung Allah Ta'ala patandre derajat na tawe na warengi sege egana pacoba nania pangoji ulawenge narekomelo rioji aslinna
riputama irlen na api malumpa-lumpay. Narikong kaano pasawi kininaway, tujuki, mafai riseseta, aja muata malade masara, nasabawut ni jaji, tampu ideceng. Yarega tampu icening, pada toha duryange, patodo-todo lina, nekia macening ilisena. Makoto propaimeng, narikuna tujuki ano mapakario-rio, aja muata taliwa masenang, nasabawut ni jaji, tiwi yarega tampu i fai. Nabi Ibrahim alaihi salam ritella yang bo na to malaboy napakua ako sangenna gangkanna de nandre irelel na tasyesoy narekode na tuana to popole narekode gaga to pole sapai engka panaruntu to pole na inapamanri sibawa rirampe irelel na kurangnya makkedai. Nabi Ibrahim mittani kawinna sibawa panguluta Siti Hajar naika kaya letu 50 tahun na dek gagaw ijanna aga nella doang na ripungala taala makkadae Rabbi habli minas solihin puang tapakada leri ka kasi wija masale aga naritarima tongan na hajat na ripungala taala riwiretongan ni ripungala taala wija riasenge Ismail alaihi salam ana sabbara mareng kalinga ada maturu riparentai ana ripuminasai 10 tahun cayana matanna buana atinna inta mabboron-poron na rahasiana arudani temma petu angolon temma boko tubunna buah ati palerai demam siang menjadi angan-angan malam menjadi buah mimpi kepada kasih tertumpu yang dari itu Nabi Ismail alaihi salam. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Aga na fungala taala na melo na mitay gang kategay tepet na Ibrahim na niya maga lamun na tau na atanna de toga na ada mi bawang de gaga padupan na rilo na fungala taala. Nasaba Nabi Ibrahim rewatu de na pagaga anakna pure na puada makkedai benenge anakku namo anakku engkato wakarobang napakua kacuan na Nabi Ibrahim alaihi salam aga ripanipini na tengana di pungala taala makkedai riana na makkedai ya bunayya ara fil manam inni asbahuka fanzur maza tara anakku Ismail majepui takui lelatin roku inipiko majepu gereko jadi peko ga tamma tanga muana nappe bail na Ismail makkedai ya abati if'al ma tu'maru satajudini insyaallah minas sabirin ambokku tapadupai engkana perintah pungala taala mati pitalologa ka saisa maturu na sabbara dek gaga tau na Nabi Ismail alaihi salam melo rigere na sabata tanah toy releng atinna makkedai namun tinggal kepalaku badanku terlentang di tanah aku siap sedia atas perintah Allah rega ungkana dek gaga tau na biar hancur lulu badan jasmani asal rohani jangan rusak dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau iman berbicara, penjara laksana istana surga, tiang gantungan laksana lambayan bidara dari surga, maut adalah pintu gerbang surga untuk menanti, dek gaga matane risesena, laut kurenangi, gunung kudaki, demi mencapai ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah Idul Adha yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Narimakwan na naroh, padang kaki mai, palisui, riwatak kaleta makkedai, dek gaga meloto rilebot na yelino, dek gaga meloto batu rilebot na yelino, sana sabaya manenna mancaji manengi rahasiana fung Allah ta'ala. Dek gaga bedana rilona fung Allah ta'ala, sang adinna tepeta nenia etauta lau rifung Allah ta'ala. Aga na elotongan na nagere anak tak nanak Nabi Ismail alaihi salam nasoron ni pisoy rilonna anak na natia makan ripisoy padahal temaka terna pisoy mafue dua batue riwattu na betan na Ibrahim ri batue araja kosan na pung Allah ta'ala ure tia petu uli tia sape juku tia malara, darah tia macollo, nyawa tia masarang. Nasaba makkomemen ni ropura na tot dori pungala ta'ala. Temakan re anu matarenge,
tepatodo anu macirue, temmapamangu afie, tepauno anu mosoe, narekode na situru el olena pung Allah Ta'ala. Na pole na Jibril tiwi kibas, pole ri suruga, si kira-kira pasulle pole ri Ismail. Na salama na Ismail pole ri amatenge, makkade toriolota, sabar ako musukuru, mupulong birita madeceng, muallongi-longi. Na iya pamalat na to sabarae, dek gaga sangadin na deceng misimata, pole ri pung Allah Ta'ala. Na makkada na pung Allah Ta'ala, ya Ibrahim, kada sadakta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Ibrahim, majepu padupan ini pimmu, majepuikeng nasa pung Allah Ta'ala, kiwala ni nasaba pamase pole pung Allah Ta'ala. Mengenai peristiwa ini, sesungguhnya ini besar, benar-benar ujian yang nyata. Dan kami tebus anak dengan seekor sembilan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim ujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang. Kemudian yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami berikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Ia narupas sabareng. Sekira-kira akacueren ripangluta Ibrahim. Ranjung kangi ritau idi. Punai kelebihan untuk makarobah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'atan falam yudahi fala taqrabanna musallanan." Barang siapa mempunyai kelamaan rizki tapi tidak mau berkorban, maka hendaknya jangan mendekati tempat salat kami. Narima kona naro ajak lalo ki nangka kabeti tanru tedong betuanna maseke kang orang paratta nasaba iya tu to seke mabele pole ri paranna rupa tau, mabele pole ri suruga, nania mabele pole ri pung Allah Ta'ala, nasaba engkai tahang orang paranna untuk ria decenge. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil ham. Mancaji toni contoh ridi tau malebih ribuarane. Akale barak ni ripangluta Nabi Ibrahim, de na cari nai orang paranna demi paselen nerengi parentana pung Allah Ta'ala. Bahkan namoni anakna relatona gere demi papujinna lauri pangula Ta'ala. Ya muaidi na serki makaroba orang paratta sesuai dengan kemampuatta. Makoto paro paimeng toma-toma lebih ku makunrai pada kita kiri panguluta Siti Hajar de nalawalawai ambo na anakna pegau pasuron na pung Allah Ta'ala. Niya mencaji wi hati pendorong diliputi putus asa, memberikan semangat kepada hati yang resah, penghibur hati suaminya yang tertimpa duka. Kepada hati mencaji kue topa mencaji suruga relenna hati ambokna sininna pammasena pung Allah Ta'ala. Hadirin wal hadirat sidang jamaah Idul Adha yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mancaji toni pangaja ridi selesuram maloloy makadai ala kalibarakeng ripanguluta Ismail anak maturu rito doai pajajanna koe topa panguluta Ismail sai kalolo matandre aturu ripung Allah Ta'ala punai sipa sabarakeng sekali melangkah takkan mundur walaupun maut menghadangnya sebelum tercapai cita-cita dan tujuannya. Ya dari itu pamasena dan niat reona pung Allah Ta'ala. Oleh karena itu ajak lalo kinengkang madorakai to duai pajajatta maganahan rasa-rasanna indo ambota mapamula kina tampu na piara-piara ki utubai juta na pakuru sumangak ki roja si uninna indota na dehedul lempalay mau ni si pupu wek kapito malolisa menre Mekah detopa na si wala na pakuha jasana lori di yamaneng pedi pakasi tomatoa punai wija-wija makbali-bali anak paha tojo paha atinna ripangajari teneng kalinga tenne pegau temalaku laku si tanranna anak-anak cilaka tanranna anak madoraka anak tomaturu rito doai pajajanna tai semoga hato madorakari to doai pajajanna maka di toriolota nigi to madoraka rito doai pajajanna maka tanik temakan maka tening ina marundrung maka leja ina maruntung
mapoka pinrep pute nareppa itelo mapetu sampeang mapolo sangilai tecoko temacoli tenacengi papengaja temitai perempajang rito duai dua lino lebih pa acilakan dari Sri Mungrinda pungala ta'ala al jannatu tatanu akadami lumahat naiya surugai rialawai pakale ajena indota nenia ambota makkade anu biyoy pedi papale dari ko biyoki teng indo teng ambo malupu teng mandre si reserikai risariaki siki mapella teng ricanongi maceke teng risalimuri makale rojong teri teng ripakuru sumanya malasa teng rijampangi mate teng riwalu sidau muti rakko relemme sirgang kautu nakai si bawi engka sinasesa bawi nandre si asu engka sinasesa asu nandre si bebu engka sinasesa bebu ritaro siripalet limai nairi sianging nauzubillahi min zalik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah Idul Adha yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Riolo teku salenna ya onro malebie kupiminase peletugang itu telu papasenna andre guruta pangikmai papasenna to maleceng yatinna tau ditentuangi tentuanna tajang rinenuangi papangaja bajana napaitai temalengem mapaguru temapetu resininna selona insyaallah lino letu di akhirat maka dito matuatta riolo tetop batakko nasabang lempu mak besi kelingi nasabak geteng akawali ko nasaba ada tongeng musandre indo ambo temappasalengeng mupusipai sipak na waye nalai mariawa namatandre akiguna. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka datoy ito pandritata telu gau pasalama ki rilino sedi apecaki nasabat tiaki marpa dua alemaki narekotiaki polo telu akompeki narekotiaki petu. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia maka datoy andre gurutta seu i tepeta nasabat sempajang seu i waram paratta nasabat seke seu i liliata nasabat mekko seu i pati sengeta nasabat oki seu i amalata nasabat nyamek kini nawa nenia engka 10 tahun nagelli pungala ta'ala rilebo na yelino macilaka rilino nenia di akhirat nomoro sedi nasan nabi nasan andre gurutta tau sogi nama seke dua tau kasiasi nama tempo telu tau panrita nama ngoa empa tau matoa nama lampe nawa-nawa lima tau malepi nama jaampe eneng makun rai nama kurasiri pitu pakka malai nama daduang ria malakna arwah tau malolo nama kutu asera tau maparenta nama ceko-ceko 10 tau pugau pakke siwang nasaba nekia elok mi riaseng. Nauzu billahi min zalik. Dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka olehnya mari kita hadapkan sisi di hadapan Allah mengolok kiri pungala ta'ala ya degaga ria katai sangadinda cenin riona degaga wadin riampai sangadinda surga pamasena pungala ta'ala na inringi pamase salamaki lino letu di akhirat. Amin 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 ya rabbal alamin. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa yakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi a'adal a'yadi wa karrara ahmaduhu subhanahu an khalaqa wa sawwara ashhadu an la ilaha illallah
wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah fima amara wantahu amma nahallah anhu wa hazara wa'lamu anna Allah ta'ala salla ala nabiyhi kadiman faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa anit tabi wa tabi'in bisanin ila yaumiddin wansurna birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ghafir lana wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim rabbana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa maghfiratan indal maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afalin dal hisab. Allahumma yuqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa la ta'atika. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ghafir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana sigara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tazakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Saya atas nama saya pribadi dan keluarga mengucapkan selamat hari raya Idul Adha. Mudah-mudahan insyaallah Allah ampuni dosa-dosa kita, baik yang kecil maupun yang besar. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma muafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.